Ja. Nežinau, nu. Reikia čia rasti. Kur čia yra? Ir ką čia girdėti, kas čia tą pasakoja? Tai man reikėtų prie gydės reikėtų. Va, gydė. Kur? Nice. Tai visada tai bus, mes dirbam šiaip jau. O, čia tas amfiteatras. Koks čia amfiteatras? Kaip jis vadinasi? Reikia čia rasti. Kur čia yra? Ir ką čia girdėti, kas čia ką pasakoja? Kosmosas. Kur? Nuotraukų nenorit padaryti? Tai mes čia į vidų neįeisim? Eisim, mes dabar eisim. Padaryk man nuotrauką Italijos. O, kaip čia žiūrėk vėliavų, kur geltona, žalia, raudona. It's so little country. O, padariu, aš negalvoju. Vilka mane nupirkai ekspreso kofį. O jeigu mes neįsim per čia. Tai visada. Broliai lietuvi, ką čia veiki? Bet taip sako, kreipiasi į tautą, broliai lietuvi. Ką čia veiki? Kodėl ne Lietuvoj dirbi? Šeimą išlaikai, o tu saisi po Tunisą. Dabar atostogusi? A, okei. Aš visus metus dirbu, tai? Dirbi tu. Kiek pas tave atostogų per mėnesį? 3 mėnesiai kokie, ne? Atostogų. Per metus? Taip, per metus. 3. Nu tai va, nedirbi. Ir dar kokie 5 mėnesiai išeiginiai. Tai nedirbi, tik tai biški. Toks darbas. Ilsėtis. Geras tavo gyvenimas. Aš vyro prašau man nupirkti ekspreso, nes kava
Nes reikia ekspresus, nes viešbučio kava man nesukėlė spaudimo. O žinai, kai ramai nesukėlė spaudimo mašinai, nėra kompresijos, tai kas tada būna? Tai mašina, tai nieko tokio, kitą gali nusipirkti. Jeigu toje vietoje spaudimo nebūna, kas tada būna? Užkala variklį. Ne. Ką? Viagras reikia. Va taip, su vyrais pakalbėt gali. Jo, aš irgi čia tavo, kad stosiu. Čia va štai tiek lietuvių atvažiavo. Žodžiu, esame užsienyje / Lietuvoje. Porą žodžių. Interviu. Nu, gražu, viskas gražu. Čia kažkokie gladiatoriai kovodavo, sakė. Einam, nes atsiliksim nuo grupės. Čia va štai tiek lietuvių atvažiavo. Žodžiu, esame užsienyje / Lietuvoje. Dar taip nebuvo. Porą žodžių. Interviu. Nu, gražu, viskas gražu. Čia kažkokie gladiatoriai kovodavo, sakė. Einam, nes atsiliksim nuo grupės. Gal fotkį tik pasidarom su šitam amfiteatrą. Barbės į priekį. Čia dar pinigų reiks duoti? Kas? Pinigų reiks duoti? Tada gali duoti. Assalamualaikum. Tai. Kas ten pas mus taip sėja? Nu, kai visada mūsų įrangos visokios. Ir ką salė? Pasižiūrėjo, ką turim. Mūsų ant objektyvo atsisėdus. Ką? Mūsų ant objektyvo buvo atsisėdus. Rinkosi kažkada, tai kai gal graikų čia kolonija buvo okupavę, rinkosi graikų gladiatoriai, imperatoriai ir ėjo vergų čia be proto. Ta prasme, skaitosi labai turtingų žmonių vieta, o aišku, tie vergai, tai buvo čia kaip va, kovodavo tarpusavį. Pramoga. Ir tos landos čia turbūt, iš kur jie išeidavo į centrinę, va šitą aikštę kovoti. O tie imperatoriai,
Ne, čia tie, kur puch, sakė, kil. O čia sėdėjo kažkokia imperatorė. Jo, čia vyko kovos, išleisdavo kareivius ir jie čia kovodavo. Ten turbūt išėjimo nėra. Eit atgal. Aš jau ten buvau. Я вам говорю, в основном это были лица побежденных. Иногда гладиаторы шевелились. Но которые всегда утро начиналось на этой арене с казни каких-то уголовников, которые как-то проворовали. Вот. Здесь стоял такой помост, находилось место бройки, выражается первым главным топором, Čia, žodžiu, rinkosi kažkada, tai kai gal graikų čia kolonija buvo okupavę, rinkosi graikų gladiatoriai, imperatoriai, yra jau daug vergų čia be proto, ta prasme skaitėsi labai turtingų žmonių vieta, o aišku, tie vergai, tai buvo čia kaip va, kovodavo tarpusavy. Va, ir tos landos čia turbūt, iš kur jie išeidavo į centrinę, va šitą aikštę kovoti. O tie imperatoriai sėdėjo, ne, čia tie, kur puch, sakė, kil, o čia va sėdėjo turbūt kažkokie imperatoriai gal, o čia va vyko kovos. Nu, žodžiu, geras. Amfiteatras. Va, iš čia gal ateidavo kažkur. Čia tai nežinau, kažkokios landos. Ai, nu, jau čia baisu daros. Čia sostas gal koks, kas čia? Очень хорошо владели копьем. Были гладиаторы, выражая современным языком, рукопашники.
То есть непосредственно ему где-то килограмм 5 перчатка свинцовая выдавалась на одну руку, на второй, и вот такими здоровыми перчатками свинцовыми они друг друга били. Они также били и ногами, как говорится, выпрыгивая в высоту в 2 человеческих роста. 2 человеческих роста. То есть непосредственно это были рукопашные бойцы, которые тоже дрались, как правило, всегда насмерть, на потеху римлянам. Вот эта поговорка, которую мы сейчас хорошо знаем, хлеба и зрелищ, она родилась в Древнем Риме. Почему? Потому что свободные римляне, но бедные, они все жили на таком пособии. Каждый день они получали энное количество хлеба, мяса и вина, при этом ничего не делая, не работая. То есть они бездельничали и были, можно сказать, по большому счету лентями. Вход им сюда был бесплатный. Но если на вот эти трибуны, на сидячие места входили знатные римляне, то тут были еще, посмотрите, места какие, стоячие, вот где проходит перила, да? Это были стоячие места, где простые люди стояли и стоя смотрели за боями гладиаторов. Бои происходили довольно в очень жесткой форме. И, например, когда один из раненых гладиаторов падал на землю и не мог уже сражаться, он просто-напросто, его жизнь оставалась под властью самой публики, которая смотрела за этими гладиаторскими боями. Как это происходило? Если, допустим, гладиатор сражался мужественно, и он понравился непосредственно публике, то публика поднимала палец вверх, вот так. Это значит пощадить. Пощадить. Если он, скажем, чем-то не понравился публике, даже если он сражался мужественно, публика просто опускала палец вот так вот вниз, это означало добить, и гладиатора добивали. Когда добивали погибших гладиаторов, отсюда выносили люди, они их вытаскивали специальными крюками в одежде Меркурия. Почему в одежде Меркурия? Меркурий — это был бог смерти, по вере римлян, который встречал непосредственно души умерших людей уже на том свете. Поэтому эти люди в одежде Меркурия отсюда вытаскивали крючьями убитого гладиатора. Я вам скажу просто-напросто одну такую деталь, чтобы вы себе представили жизнь и быт гладиаторов. Мы сейчас с вами, пожалуйста, опустимся вниз в лабиринты, и вы увидите именно те комнаты, в которых жили гладиаторы, господа. Все дело в том, что здесь все, что вы видите, здесь находится все в натуральном виде. Здесь ничего, как говорится, лишнего не добавили, кроме перил, вот этих перил. Да? И были еще тут когда-то ворота, но ворот уже никаких нет. Мы сейчас опустимся с вами в подвал вниз, и вы конкретно увидите вот эти комнаты, где жили когда-то и тренировались сами гладиаторы. Прошу вас сейчас, пожалуйста, проследовать за мной. А их потом хоронили нормально или куда-то просто? Хоронили с почестями. Обождите. Kur mūsų grupė čia? Jo. Geras. Ai, tai čia va, kur mes buvom viršų, jie čia... Nežinau. Čia šitas takas, kur mes vaikščiojom. Čia gal, kad vanduo nubėgtų. Ne, viršų mes buvom tik ką. Va, čia dabar turbūt bus.
Nereikia šviečius. Bet tavo tai nelabai gerai šviečia. Šium. O tai tavo čia nešviečia, kas yra? Tai pas mane GoPro taigi nešviečia. O tai ką man nešviečia čia? Šviečia, bet tai labai sunkiai. Tuo išjungsiu prieisim. Kad neatrodo. Čia turbūt. Einam čia, kur gladiatoriai gyvena. O kas čia? Ai, tai čia va, kur mes buvom viršų, bet čia... Kas čia per takas? Skylė. Čia per takas, kur mes vaikščiame. Kas čia per griovys? Čia gal kad vanduo nubirti. Nereikia šviečius. Tavo tai nelabai gerai. Šiom. O tai tavo čia nešviečia, kas yra? Tu pas mane GoPro taigi ne? O tai ką mano nešviečia čia? Šviečia, bet tai labai sunkiai. Ieškam gladiatoriaus. Nu, gladiatorių. Einam atgal. Eisi kovoti ar ką daryti? Nenoriu kovoti. Nenori. O ko eini atgal, mes jau visi eina atgal. Tai ten eina per tas duris. Ai, visi eina per tas duris? Štai jau gladiatorius iškardingo, galvoju. Arenai kovoji. Gladiatoriai jau čia jau nulę visi padarė. Tai tu gladiatorius. Ne? Liulė padarė. Gladiatoriai skausmą nejaučia. Einam į imperatoriaus, sakė, vietą. Čia? Jo. O, čia vaizdas geras. Na, tai tu imperatorius ar gladiatorius? Ne, aš imperatorius gladiatorius. Ir tingi. Na, ne, taupo pinigus. Įsivaizduok, kad tu žiūrovas. Ką darysi? Va, laikas gerai. Aš nieko nenoriu iškriauti. Kodėl? Visiems laikas. Visi gyvi. Oi, manęs nefilma. Visi gyvi gerai. Вот, žiūrėk, čia kur užrašų, Kas parašyta paskaityti? Nežinau, bet va, pažiūrėk, išbraukyta. Antarmina. Gry. Ne, Mark. Ne. Ijanį. O, mamos mano vardas Ijanė yra. Kad nepasimest, man rūpė to.
gilyn. A ne, nematau, aš išvis. Ai, čia va, leis tavo gal gyvūnus. Ai, nežinau, kad čia. Ten va. Ateinu, yra. Nu, dar neapsisprendė? Ne. Aš tai... Kaip, palauk, nematau. Kaip? Taip. Gyvybė. Aš tai dar pagalvočiau. Mane kažkaip veža... Kill. Ne? Kur tai eini? O, jau, aš darau.